Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing up kemilanti bandon la kajong ke medical college kala Urlong hakan ke genti. Bat kalong kajing kemen bat kajing sarong ye kejelahi berok ke way. Nakaliang ke sorkar jelah ke khanai ter risau kala Plie ke Shillong Medical College. Kaba Chief Secretary ke jelah Meghalaya u Dr. Shakil P. Ahmed. Hak jinon lang u Commissioner Secretary ketenat ke kuat kakya u Jerome Beda. Ki officer ketenat ke kuat kakya ki Dr. ke SMC. Bat ki samla Plie u Pynher ya ke Lama. Habai keren bat ke Director jong ke Shillong Medical College ke Dr. Nicola Karisa Lingdo Yang Rai. Kali thu bagi don bon ngut ki samla Plie ki batrang banwan Plie hani ke jaka. Hendrai omla syu ban pediang namad bagi seat ke duna. Ula ong bagi jingdon kani ke SMC kan Plie ki samla ki bamla ban Plie chabar namad habai lujor ke bailut bicep ke yapher bak lebak bat ki wei ki jela. Katkum ke jinga thu ke Dr. Nicola kalau ong bah ke Shillong Medical College baru ki samla Plie doktor kindon san phongut bat napdeng jong kini saupu arngut ki samla Plie kindai na kajila bat prangut kandai ke bha nak benda ke sarkar pedeng kale thuru ba ki samla Plie na kajila ki don kajingate bat ke sarkar namar la da ki pas nang ni kin yo ekalat ban pendap ek post graduate kale thuru ba bun ki samla kim joy alat ban le ek PG nada omdan ne ke bha Hendai benta lingba ke jindon ke SMC ki samla ke jela kin yo ek bha nak daban pendap ye ke PG. Le thu bakat kum ke NMC kala penmi ek khubor bakinu kinu ki medical college bethamai kum ke SMC kila ban sedang ye ke PG habaro ki arphoi tali ki tanat Plie bat haman ke wei ke tanat Plie kila ban sedang arngut. Le thu banak liang jongki ki don ke jingthu banekran bat ke sarkar ban sedang no ek PG ha uni usnam banwan. Habai dei bat ke bha Plie PG Lethu bana artali ki seat kawai kan lej nak benta ki samla Plie nakari bat kawai kan dei nak benta ka jila naki arphui tali ki tanat Plie ki don hado kamba shipho ni khatwai tali ki tanat ki bala long pin khre kenthop na du ki professor ki senior resident nalor ki wei de Kasih kaba sutanat kaba paro kumki faculty kumki staff jongka Shillong Medical College ni kemen pati so tanat bangi yo ekanika lat pan sedang ekanika college Pasteur Institute shwa menshwa kalau tangka research lab tambah menta nadu menta la bon snap la envision yang kanika jimbut banyo ek medical college mentala mon stem pulai along ka ba sutanat ba mentap stem la pastang but jimbut jangan di medical college la I ketika flag bagi wa learn heal and inspire kata kadika motto jongi kumka Shillong Medical College mananget ba menta bagi layo san ponggut ki students dikasih bat jantia bat garo ni dan sapu argut bat ki all India seats ki non prat di nakini ki seats barokat jik lawan sastang ar ki all India kutan bat sheman mission nilai tambah ado menta ki students ki belawan ru ki smau tenat ki smau jo bat akarmen ba kan ke college kanangnya cakra but nyale hi ka bangila kumka college panin yalam ya ki breu jungi especially ki breu na Meghalaya bentang layo sapu arngut extra ki doctors mo papi mbaong menshwa ka kota ka tang kandai politely re mentang layo sasan po di semua ya kata as the first director yang ka Shillong Medical College ngayo ya ketika kabu dengan shimenta bat mangan lead ya ketika institute leadership misi field project kumbaong di mentlayo sa wala do maswa I minister ko maswa lao ka brownfield project kalong ba konsil istang laki barim at ipentmay bat suki-suki ni
ni augment ya ka ka bangi don ani pinlong ni pinpha ka pinpha shu namba in the long run inang happy ban stang ya ka greenfield project but in stang mentang istang sampau tip hadin sistem arsdam nila ban stang so sis pablo mentang ka jinge ka bun marba idang don jingtuna tangba banyak thoho ke pi kibun kumka institute indon chibun ki jingtuna henre nilaya le kat bala man nilaya persang kat bala man penbiang especially na mentaki students na ki staff na mentaki staff hamtam le ki students ki hostel ki ngilapin halu ki don ki blocks ba ki menhakani ba ni shna al block we ketay we shna inapin bahasyo so atli block but ki warden la salang ba and we are trying our level best ke kata kabam kay elu imdon problem don't problem. Ilang laki sirup kalau don lupa kan di kapasitas institute. Kalau di facility pun kalau don lupa. Kalau civil hospital kalau don lupa ki departments. Kaganistas kalau don lupa ki departments. Kami hands kalau don lupa ke psychiatry department. Ila biang. Bang syu bangiduna. Tambah nginang bon gijing kendiat consult sini sita. Ba pembiang lagi students, pembiang lagi faculty kendiat consult tambah inang yang dek kat pala. Man dak ya kata ka faculty ni na pun anatomy physiology baru ka you don't operate the departments baru ka kelada menta haka ki professor kitang duna tamba ladam don professor ru akibai ki departments kinang la mas tang di associate di assistant professors ila double senior residents ila double di nangka ki tutors bin ada Ay professor hiway nama ba jinjar banyo professor nama pi recruitment rules kalau mentafi tapi long professor pihapan penjab syai ka senior residency nang tasok assistant professorship dan associate can you become a professor kasi mo ke di mangi ya kubriyo jong mentani pa yo tamba nando kawan kan medical college pede ibon ki bansa long professor di karban ba in yo ban pendap kita ki we ki ba ayo ila ya le pan pat dikiba nang puli siya ba kumangaru atre siya ba tinggal lawan entah and ngan serve ya kanika medical college and get ba bon kiwe ru kiba kwa wan mat kinwat punya try ni sit aku sangat na di ngidan kam assistant professor aku sangat di belawak na ki in service doctor ki aku sangat di associate professor ngidan kam armongot di nakastin ni ladon krangot di senior resident ni kidon dependent man hakawe ke department di ladon hatu akusangot ki demonstrator ki tutor ni ladon halai ngot di min maximum almost 99% kini di in service doctor di bat halai ngot ki professors kita lagi kawan nama benda empat don hi di dalam sedang ke medical college lesnya faculty betul lapun di guest faculty umur kaya lagi dan kam faculty dan kam labiang kalau biya kanum dan jintut no. eh Advice ke NMC ke numai permission oh ningkong do kapit ya ka faculty ka NMC National Medical Council kapit ningkong ya ka faculty lara don faculty kinamay ka letter of permission nama niyo ka letter of permission it means ngilapya for the second year third year preparation mata institute ka department kan kiu second year ngiladon ki faculty ka third year ngiladon ki third year lagi lapon ki in house nang ta ki we don ki professors ki balawan ki surgeons head of department jo anesthesia ladon head of department jo surgery medicine pediatrics ngiladon de baduna final year itang gynae maybe kiwe ladon do kan ta ka ortho lah we are all set any hurdles yes we are sort of all set ila yeah they ikat pala panpia and we are ready we are set Terlalu kapin sedang pada ya kelas mentah ini. sa kelas bentang mod ba bentang kalisngi di ngaile ketika flag hoisting nama ba kade as per the NMC norms pan sedang ya foundation course ini don kam ETS pan pendep ya foundation course mangidon ka mentor-mentee program, mangidon ki ethics, attitude ethics and communication, mangidon kay ki students. And then we have
doctor-patient relationship ni haban hikai. Kita ki bon ki kita ki kinja ni haban mentor ki students kalong ka foundation course pan so tho ki what it means to be a doctor. Mentale ki ko ki Indian medical graduate. I am we call them Indian medical graduates according to the NMC. And ni yale man pindap ya kata ka foundation course kani kata as much as possible ni ko aban stang the last counseling kadai kan history counseling kini perpakin pindap ka arusan tarik jong Oktober tangbangi we are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Compare dengan Soki. Lada pasit isda. Yeah, kipon kibalas na. Then do we need to cover up? Never know. No, we don't need to cover up. Because the mentang kilang sudah tak counseling, kilang yo taki. There's no problem. We will make up. It's a 1 year course. Ini Lama pun dia course. Isko ni aku fi agak kisit sementara ni. Ini akan urus. Shillong Nah, Medical ini College. jelas pergi itu sementara ko ni yang sadar pul. Angni pun aku kalau kita kisit. The same way, kajo. Pimpay ka jongi ru kaya kumjo. Ni I option ni students. Boni we want to come to Shillong Medical College. Nado bastang nga so tanat baban ong pipa. Ni do na sit. Bon lawan. Bon giwanem yang ikwa Shillong Medical College ni la dan sit. No? Ibon ikna jungi kiba. Long i don't root hall. Kani kalong opportunity te brio jongi ru mangi kibam la ban pulis sabar. Kalet kawan ka jinja. Man tip ticket ban let pulis sabar sa nong way po. So man yang for the first time kimi na ye ki smoke kinja ki resha ni pada kibon kibawan kwa iban syong balang. Yang let sisi ngin syong balang. Kibon. Maka ko fee structure ka fair kuno difference ada pilih sebar ni. Oh kabon kajing fair kabon ang ba of course mentagi centralized governments lele ki almost inalong hi kumjo ni ay compare ki fee structure na Punjab na po Assam na then from Agartala and then Rims. It's almost the same. Kalau kumjo ka fee structure kalau kumjo guna kanya na so siya tayo tambah. Almost the same. Bro gini lah sign board sama tu. Hoi, ya bansain maka kidai nak state kota ti. Baru kiwana state kota. All the 42 of them. Ya bansain ka po. So, hindi tang masain ka bon, but naman bagi don hang ni, it is good for us. Nasa ki pass nang ni New York chance ban le PG ru. Ti naman ba mentang New York chance ban le PG lada ki New York ka kota. Jadi kami minta kalawan medical college kibru jongi ki New York postgraduate kota ru. And then kanang kyu shusho ka yu jongi ka the healthcare system jongi ka. Nomor katkum ke NMC ru ka ai ka press release ba kino ki medical college ki ba mai menyokong ke Shillong Medical College ru milala ban sedang postgraduate to all the 21 departments for each department nila ban sedang PG armut ngila nang long prepare ngin kan mata sordar bila singit pan ada jingbit ngin sedang lagi PG ru probably next year. Kini kisit ai gini assisting doctors begini. Em kasi tan logom ni ba naki arngut kawai kan lek ka state kawai kan lek ka central all India kata ka kan nom jong NMC ini Apa ladon kanang bon hisi ko de dang yo ke dang yo kabut. ini di department ki bala long reading nati arko department ni ladon adu ko kami di department bala long full ki professor ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan ni lala ban PG